Need on pealtnägijate kaadrid, mis salvestatud täna varahommikul Resekne linnakohal Lätimaal. Sellesse piirkonda sattusid mitmed droonid, milledest üks tabas ka linna ääres asuvat naftabaasi ja seal seisvad 4 tühja mahutit, millest üks süttis. Õnneks tabamus oli selline, millele suutsid päästjad kohaselt reageerida ning võimalik ohu kiiresti likvideerida. Resekne linn asub suhteliselt Vene piirilähistel, vahemaa piirini umbes 50 kilomeetrit. Läti valitsus kogunes täna hommikul erakorraliselt kriisikoosolekule. Põhiline arutelu käis selle ümber, kuidas ja mis moel toimus elanikkonna teavitamine. Peaminister sellega rahul ei olnud. Kuris sekoja tātad arī šai šūnapraidei, kura tika izsludināta attiecīgajos novados un pilsētās, jo noteikti ir ļoti svarīgi arī ievērot to, ko šī šūnapraide pasaka. Tāpēc arī šajā krīzesvadības sēdē mēs izrunājam, ka ir dažādu veidu, dažādu krāsu, tā pavisam vienkāršot sakot brīdinājumi. To varbūt arī krīzesvadības centra pārstāvs vēlāk izstāstīs, un ir ļoti svarīgi, ka mēs viņus ievērojam. To, ko arī mēs pēc sēdes konstatējām, ka tātad iedzīvotājiem noteikti arī jābūt ir tādai varbūt pārliecībai, drošības sajūtai, ka ja viņam ir uzdevumi. Resekne hoidla puhul ei olnud tegemist Läti strateegilise kütusevaru laoga. Valitsus leidis, et kriisistaap peab olema valmis reageerima ööpäeva ringselt. Lisaks droonile, mis tabas naftabaasi, oli teateid ka teiste droonide kohta. Valsts policija arī nekavējoši saņēma informāciju par šo dronu sprādzienu iespējamo un norīkojumu tika iesaistīti notikumu vietas meklējumos. Pēc tam sekoja jau informācija par sprādzienu arī šajā komunālajā ielā 6, kur šis rezervārā tika konstatēts, ka ir ietriecies drons. Visticamāk, kā mēs redzam, noteikti tas ir militāra rakstura drons un attiecīgi norīkojumi. Sāk strādāt notikumu vietā, attiecīgi ierobežojot notikumu vietu, tika izsaukt izmeklētāji un kriminālisti eksperti. Vahetult ennem seda drooni õnnetust ja selle järgselt on Lätis aktiivselt taganud läbima erinevad libasõnumid. Iespējamiem apdraudējumiem un arī reāli notikumiem iespējamiem. Vienlaikus arī mūsu kibernozieguma izmeklēšanas apkarošanas pārvaldes kolēģi veica monitoringu internetu vidē un jau saulaicīgi tika konstatēts, ka tieši Krievijas sociālajos tīklos tiek veidoti šie viltus ziņas, proti, kā viens no tiem bija pāris dienas atpakaļ izmantotais šis ar pasažieru vilcienu. Lätlased on väitnud, et droonid tulid Venemaa suunalt, kust nad aga startisid pole öeldud. Läti peaminister viitab siiski Ukraina suunas. Ņemot vērā, ka mēs saprotam, ka šie drona incidenti ir un cilvēkiem ir daudz jautājumu, es esmu arī sazinājusies jau pirms kādu laiku arī Eiropadomē, visas Baltijas valsts uzrunājam arī Ukrainas prezidentu Zelenski. Mēs arī saprotam, ka viņiem šī situācija ir ļoti sarežģīta, un mēs saņēmām no viņiem arī apstiprinājumu, ka viņi ir gatavi arī dalīties savā ekspertīzē. Ka Eesti sattus märtsikuu lõpus tõsise droonisaju alla. Kõigepealt sai tabamuse Auvere elektrijaama korsten, siis leiti drooniäänuseid Tartumaalt Kambja vallast. Kas on selgeks tehtud, kas need droonid, mis meie õhuruumi sisenesid, on ikkagi Ukraina poolt teele saadetud? Selleks on läbiviimisel uurimine. Kaitsepolitseiamet menetleb seda ja prokuratuur juhib. Nemad saavad kommenteerida detaile, aga ütleme nii, et on väga kõrge tõenäosus nende teadmiste põhjal, mis meil täna on, et tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venemaa vastu. Nii et eks need sõjakillud lendavad erinevate riikide territooriumile, aga olen mina seda president Zelenskile nüüd öelnud ja on teised peaministrid samamoodi, et meie jaoks on igati legitiimne ja arusaadav see, kui Ukraina võitleb Venemaaga, agressoriga, kes tapab naisi ja lapsi ja võttes neilt näiteks ka kütusemüügi võimalusi ja nii edasi, pärssides ja piirates nende majandustegevust, aga lihtsalt peaks hoiduma, et need sõjakillud lendavad liitlaste territooriumitel. Seega võimalus on siiski õhus. Ometigi on Tartumaalt leidnud droonitükkide järgi keeruline väita, et need masinad suudaks lennata pikki vahemaid. Mis ma oskan öelda, et meil on tegelikkuses ju ka avalikud andmed olemas kõikide nende intsidentide kohta, mismoodi Venemaa territooriumil on õhuhäireid välja kuulutatud ja vastavalt selle õhuhäirete välja kuulutamise regioonidele on tegelikkuses võimalik ka nende droonide kogu trajektoor kaardil paika panna, kuidas nad Ukrainast alustavad.
Teateid nähtud droonidest tuli täna ka vaatajate fotode põhjal Lõuna-Eestist. Kaitsevägi kinnitab, et need on seotud õppusega Kevadtorm.